Саламатсыздарбы, кымбаттуу катталуучулар? Бүгүн 13 январь, күнгө среда. Сиздерге жаңы фасондогу трикотаж двойкаларды тартып көргөзөм. Балаларын айтып бериңиз. Алар 1450ден подряд бардыгы. Айтып бериңиз. Мыналардын баасы 1500ден. Эки распеткасы бар мында. Трикотаж. Булар жаңы модада да? Акыркы жаңы последний модельдегилер. Эки распеткасы бар. Размерлеричи? Размерлери стандарт болот. Мынаудан 4, 5, 6 распетка бар. Мынау фиолетовыйдан, мунун жең көрсөтүп коесузбу? Жеңдери мындай. Буда бардыгы свойка, трикотажный. Фиолетовый, болотный и кирпичный цвети бар экен. Мыналардын кандай эки цвети бар, а? 1500 дейт. Мына ушу эки цвет. Жакшы. Аркасындагы кандай мына? Мына цветтен да мыналардан? Буларды да көрсөтсөңүз. Тоже 1500. Мыналда 1500. Мындан эки распетка. Буда жаңы модель бардыгы. Кенен. Жакшы, жаңы модель. Туркия, Мына көйнөктөрдү дагы айтып кетсеңиз. Көйнөктөрдөн мыналар бардыгы биз өзүбүздүн пошив көйнөктөр. Кыргызстан. Аябай, посадкасы өтө жакшы чыккан. Аябай жакшы тигилиптир, воротниктер аябай жакты мага. Көбүнчө чоң аялдарга бизде. Анан бизде көбүнчө 50 жаштан башталган, 50 жаштан, жогору 45 жаштан жогоруларга дагы бар. Бааларын айтсаңыз, размерлерин. Баалары көбүнчө 48ден 60га чейин жүрөт. 54дөн 60га чейин, 48ден 54ге чейин. Трикотаж экен, Трикотаж ар кандай материалдагы көйнөктөр. Бул жакта да бир сыйра мындай. Булар да ушундай эле көйнөктөр. Мына көйнөк бамбукпу? Морковный цвет. Мыналар мисалга трикотажный көйнөктөр. Мыналардагы корейский бамбуктар бар, таза оригиналы. Ар кандай фасон бар. Ушулардын мына майда гүлдүү көйнөктөр. Размери кандай, этек жагын көрсөтүп койсоңуз? 54. Булар мындай прямой тигилген. Узундугу Мынакей. 54 размерде. Андан 54, 52, 50, 56 размерлери бар. мына көйнөктүнчү? Мындан акыркысы калды. Бул уже оттомго кетти бул көйнөктөр. Балалардан Дагы болот. Буларды оттомго 600дөн бердик. Мынакей мыналда трикотаж. Эки чөнтөгү бар. Кенен тигилген. 50ден 56 размерге чейин. Бул да ошон эле серый цветный. Балалары дагы ошондой, 600, 600, 750, 900 ошондой. Мыналар тойлорго ала турган көйнөктөр да. Мыналар бар. Бегайымдар, Бизде көбүнчө ушундай килиндер тигилет. Мындай фасондогу. Баасын дагы айтып кетиңиз, а? Булар 1200дөн. Оптовый семасы. Мына кардиган. 5000 турат. Кардиган? Королевский велюрдан. Булар заказ менен алышат, көбүнчө заказ берип, заказ менен тигебиз. 1500 дейсизби? 5000. 5000 бе? 5000 булар. 5000ден. Заказ менен тигилет экен, көгү, карасы бар экен. Бул жакта кемзирлер. Бардыгы ушу аялдардын кемзирлери. Кемзирлер мындай штапелден бардыгы оптомго 400дөн, розница 500дөн болот. Посадкалары өтө сонун. Мына мужской эмелерчи, мына мужской 1100дөн. 1100, 1100дөн. Мынакей, мына жерде ар кандай узун кыска кемзирлер бар. Начос, без начос. Баалары 900, 600. 600дөн 900гө чейин, Ошондой. Мына узунчу, узун кемзир.
Мисалы мынау драптан, таза драптан тигилген кемзер. Булар 1100дөн. Аябай жакшынакай узорлору ham өтө сонун чыккан. Анан бизде аябай мындай узорлору өтө жайылтып салган эмеспиз, өтө скромный. Аккуратный тигилиптир, Жакшынакай. тегиз тигилиптир. Турецкий материалдан тигилген. Чапаныбыз. Мына артындагы чапан. Жалаң сервис өтпү. Мынау 2,5 турат, мыналар 1,5-дан. 1,5, 2,5. 1200дөн 1800. Мыналар, Булар жаңы модель. жарык көрсөтүңүзчү. Мына үстү жагына помбаркут коюп, асты жагы королевский блюздан тиккенбиз. Ушулар 1800дөн оптомго беребиз. 1800. Мыналар расветкалар, Ошо разный расветкалары бамуктардан бар ар кандай. Мындай новинка көйнөктөр бар экен. Размерлери кандай? Чекедегisi 1000 сом, пачкага. Канча? 1000 сом, 950 сом, 500 сом оптумга. 550 сом, 750 сом. Ondan tasal, nolarım жашыретти. Кайсы? Nolar. 950 бардыгы 950. Бардыгы 950, Жалаң ушундай сөттерби? Жок, баары 45, баары 45. Кандай эмелери бар? Үстүндө. Мына офисный көйнөктөр канчадан? Була офисинде 750 сом. Мына. Мындай бар. Мындай бар. Мына. Ар бир моделине үстүн расчет. Ушул көйнөктөр кемери менен. Канчадан? 750 сом офисинде. 750 офисный көйнөктөр. Размерлерин айтчы. 44дөн 50ге чейин экен. 950 бар. Мына көйнөктөрүңөр канча? 750 сом. 750 сом. Чоң размери барбы? 44, 46, 46, 48, 50 дейт. На полный подряд. 450 сом пачка. Новая 550 сом пачка. 450, 550. Пачкага. 550. 450 дейт. Мына көйнөктөр канча кыздар? 450 сом пачка. Розница басы 100 сомго кымбат экен. Пачкага 450. Кыздар размери? Мыналардын размери? Стандартта 48-ге чейин түшөт. 48ге чейин түшөт экен. Kızlar 1200'den, mına 1000 сомдон. Кыскалар канча дедиңер? 750. Сатканга сизге сегире. Оптум 950. Пеки. 1800. 1800. Мына канча спортивка? Алар 1,5. 1,5 миң. Башка свети жокпу? Ушу 3 расеткасы бар. Көйнөктөр канча? 1100ден. 1100. Мыналар, 1100дөн. 1200. Курткалар 1200. Жилетчи? 800ден. Мыналдагы Adidas. Алар 1200. 1200. Мыначы мына? Алда эле 1200. Көйнөктөрчү? Рукавасы бар. 1000ден. 1000ден экен көйнөктөр. Размерлери кандай? Стандарт. Стандарт. Ночь 2800. 800 дейт булар. 1200ден. 1200. Бардыгыбы? Булар 1,5. Мыналар, 1,5. Размери кандай? Стандарт. Стандарт. 1,5. Мына рукавасы короткий канча? 800. 800. Булар дагы 1000ден. 1000ден экен. Кофточкалар. 1800. Горчичный и кара светлый бар экен. Стандарт дейт. 1800. Канча? 650 кофталар. Булар дагы
Koynuk kança? 850 dedik. 850. Buldağı vadavas. 850. 1200 şımı menen. Bir min 200. Razmerleri qanday? 44'ten 50'ge çeyin. 1,5. Bambuk bu bular. Bambuktara javas. Razmerleri qanday? Tekiden 48'e çeyinki oldu. 42'den 48'ge çeyin podrost oldu. Merkazdan var arasında. Большой меркаста bardı. Oптımға 950'den. Розницаға 1000'den eкен. Оптомға 950. Evet. Jemperler. Kardигандар қанша? Оптым 860. Оптомға 860, розница қач? Розница 950 шундай же. Бұлар 1200'den же. 1200'den дейт көйнөктөр. Стандарт, э? Bir min 200. Мына двойкалар 1400 сом екен. Башка свети жок па? Kanatına turlayıcı süttür. Мына аркасында светтери. 5-6 түрлүү свети бар екен. 650 сом екен бардыгы кофталар. Мына жемпір 850. Кайсы? Мына. Онан арқы тұрған жемпірлер дағы 750-850 артырды. Кайсы? Мыналар ба? Мына 750'den бұл 850 да ме? Дана. Мына 650 көкө. Булар шымы менен бе? Жоқ, бұлар туникалар. Мына альпақтары 850'den, оноғылар 750'den. Хорошо. 1000'den eкен. 1000 сомдон. 1200'den көйнөктөр. Min 200. 1700 eкен. Мындай кыска көйнөктөр. Розница 900. Алары 1,5 башталып 1000 сомго чейин, 1000ден 1,5. Стандарт па? Стандарт. 1000ден 1,5 сомго чейин. Розница бағары. 300'дөн. Красоткасы бар екен. Размерлери қандай? Стандарт бар да, стандарт болот. Онулар да стандарт. Желет демек, сарафандар болот, отдельно. Қанша сарафан? Сарафандар 1000ден. 1000ден сарафандар. Мынакей манекендей. 100'дөн болот. Мыналар 700'дөн. 900, 700'den eкен. Burç, тоже ошондой. Burç. 1300 can geliyor. Şifon. Жаңы 1000 сом екен. Var var. Курткалар 2,5. Размерлери кандай? Бардығының размерлері бар екен. 2,5. 13. Розница басы 800 сом екен. Uzun спортивный. Размерлері че? Стандарт. Тоникалары 500 сом екен. Шымы жоқ. Doğru ekan. 800. Qara, Мындай modon бар. кофталар. Modon беренсе мына ойлады. Ушулар жакшы эле фасону. Мор парасы yok mu? Мындай 800 екен. Ana. Mana. Кофталар қанша? Mana mor. 150 Розница 100-150 сом қосылады екен. Бұлар қанша қыздар? Optum 650. 650. 350. 600. Аналар. Аналар. 500. 500. Материал спандексы. Uzun спортивкалар. Қанша? 900 ekan.
950 розничный темасы. 950 сом екен. Спортивка двойкалар, материалы спандекс екен. 950. 950 розничный темалар. Мына кофталарыңар қанша? 850. 850. Бұл кофталарша? 700 туникалары бар. 50 тоникалар. Қанша? 2,5? Размерлерін қоша? Размерлері 44-тен 52-ге чейін еже. 44-тен 52-ге чейін. Бұлардың да баларын айтқылай? Бүт, оңына жаққа чейін 2,5 еже. 2,5 дейді. Мыналары бар 3 мыңден. Азыр. Мұны дағы 2,5 ба мына спортивка? Спортивка 2 мыңден еже. Тройкалар, Турцанықа. Оригинал бар. Кішіне размер ұқшайды? Bir firma жоқ. Кішінекейін витринаға илебіз еже. Шоңдыры дағы бар, а? Шоңдыры бар. 2-ден дедіңер ме? 2-ден спортивкасы, мыналар 2,5-ден. Мыналар 3-ден, 2-3 мыңден. 3,000-ден бі? Мына туника 2 мың. Өзіле, шымы жоқ. Шымы жоқ, өзілі 2,000. Мұны шымы менен? Шымымен 2,5 еже. 2,5. Шымы менен 2,5 ме мыналар? Же 3 дедің бі? 2,5, мыналары 3 мыңден. Эко, цветастылар. Цветастылар. Мыналар 2 мың. Мына черный. Қара, черный 2,5 еже. Мыналар 2,5-дан. Мынағына 1802, қалғандары 2,5-дан. Қайсы 1800? Қалғандары? 2,5-дан. 2,5 мыналар. Көк, қара, ұзын көйнектер. 2,5. 1700. Размерлері? Стандарт. 54-56-ға шейін шүйер. 54-56 стандарт. Бұлар қанша? Қанша? Чоңдары жоқ бір размер? Стандарты жеп. Стандарт. Балары қандай? 1,5 1600. Налда тоннелері бар. Қанша шылар? 1,5 1400 Мына көйнектер қанша? 1,5-ден бар, 1300-ден бар. Мыналар, күрең светі 1300. Күрең 1,5. 1,5. Қызылы ше? Қызыл 1300. 1300. Мына қара көйнектер ше көк? Қара 1300. Кофталар қанша қыздар? Кофта 550. Апа, билайна шығартасыз ба? Розницалары 550. 550-дан екен. О. Мен бе мына? Мына 1000 сом еже. Мына 900. Ночь серый. 750. Қарасы? 1100. Az zaten da. Қанша мыналар? 1300. 1000 somdan. Мыналар 1000-ден бе? Qaysi? Al 300'den standart. Çoğundalar. Мұны қанша мұны? 900 lira. 1,5 mingizda. Мұны үшеу қаншадан? 900. Nay, şu 1300 şimdi. Ne kadar 3 lira 900. Мұлар қанша қыздар? Двойкалар 1800. Пиджак қанша? 850. Юбка Размері қанша? Standart bu. Мына көйнек 1100 екен, көйнек. Прямой ол. Куртка 1000 сом екен. Жұқалар екеуі. Қалыңдары ше? Қалыңдары 3,5 мыңнан. Қалыңдары 3,5, жұқалары 2-ден екен. Бардығы екеуі. А бұлар болса 2200 екен. 2200. Чоң аялдарға қанша бұлар? 750. Бұлар ше? Жаштар. Материалы не бұлардың? Кашмир. 750. Чоңдары деле, кичинелери деле? 350 сом. Каралары ше? Бұл килоттар 850 мыналар, мынасы 950 сом килоттар. Күлөштік. 950.
Тоже 750, 650 eкен ушундай. 650 да? Ошолор 650, мыналар 850 сомдуктар. Алар бар. Мыналар 900 сомдуктар мына. Мынасы 1000 сом, 900 сом. Каналга катталыңыздар, урматтуу катталуучулар, көрүүчүлөр. Заказдарды, рекламаларды кабыл алабыз. Описанияга номериме калтырып кетем.